Pulago jotto no khulumkha phai kaham tei Happy Republic Day ani bumung kulungti Jamatia tei ani channel lo kadalangui tongkha henke ani channel lo subscribe khai robai jadi tomani humada ani channel go belai kino subscriber kom kho henke Hadi 26 Januari eba Republic Day ta muni palaijak jeng o bidini bisingtei saiman lainai ang Khakhwlai go nirok maximum borok no saiman na hanoi Republic Day ta muni palaijak pia jodi saiman ya ang tongkha henke o bidini through nirok Republic Day ta muni palaijak simanai henke nai tongdi joyakare 1947 बिसिनि 15 आगस्ट ग कदकमा स्वाधीनतानि बांगै आन्दोलन खालायमानि परे भारत ब्रिटिश शासननि थेके मुक्ति मानखा गोबांमा सेंग्राक रगनि थै तै बरकनि साकथारमा बायन अ भारत हाकतर स्वाधीनता मानखा 15 आगस्ट ग भारत स्वाधीनता उंगमानि परे ब चीन अ हाकतर ग कुनु संविधान फानो थिखे चंगजाग्याख फियाबा असमयग चीन अ हाकतरन परिचालना एबा चालकना बांगै बेलायखेन नियम कानुन रक नांकुकमानि अंगै थांखा अ कग्न वानसक लागैन डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकरनि रचित खलायजाक चीननि अ भारत हाकतर ग संविधान कार्यकर अंखा हानि बांगै आफ्रोनि सिमिं 26 जानुवारि न रिपब्लिक डे एबा प्रजातंत्र दिवस हनै पालायजागै फायखा प्रजातंत्र दिवस अंखा चीन अ भारत हाकतरनि कायसा बेलायखेन नांकुकमानि लाइबुमाते आ लाइबुमान सिनानि जत नागरिक रगनो बाता एखे फायदि अ बिदिनि बिसिंतै जों अ प्रजातंत्र दिवसनि लाइबुमा शर्टखे साइमान लायनाय तै तामनि बांगै अ प्रजातंत्र दिवस पालायजाक तै अ प्रजातंत्र दिवस तामनि बांगै आसक नांकुकमानि तामनि बांगै पालायनानि आसक नांकुकखा आबोनो जों साइमान लायनाय अ बिदिनि बिसिंतै 1947 15 आगस्ट ग भारत स्वाधीनता घोषणा अंगमानि परे ब देशग प्रधान हिसाबे षष्ठ जर्ज तै गवर्नर जनरल इखे ब्लेन लर्ड लुई माउन्टबेटेन हनै तंगमानि तै आजराग भारत सरकार न भारत हाकतरनबो परिचालना खायगे 1947 बिसि 28 आगस्ट ग कायसा थिकनाखे संविधान खलायलायना बांगै ड्राफ्टिंग कमिटि हनै सनाजाखा अ कमिटिनि चेयारमैन अंखा डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर 166 बार रिंगलायगै अधिवेशन आसकलायमानि परे 2 बछर 11 मास 18 दिन नांखा कायसा संविधान खलायगानि अ अधिवेशन एबा अ संविधान खलायथानि ग जत जनसाधारण रगब हाबनानि अधिकार दंफो 1949 बिसिनि 26 नभेम्बर ग स्वाधीन भारतनि संविधान खलायजाकमानि परे 1930 बिसिनि 26 जानुवारि ग पहिला स्वाधीनता दिवस पालन खलायजाकमानि न मैत खायगै 1950 बिसिनि 26 जानुवारि ग एबा आफ्रोनि सिमिं भारतीय संविधान कार्यकर अंखा हनै तै आफ्रोनि सिमिं रिपब्लिक अफ इंडिया एबा प्रजातांत्रिक भारतवर्ष हनै सिनिजागै फायखा 1950 बिसिग गणपरिषद ग 308 जना बरक हाते लेखानो तैगै आसकलायमानि परे साखर अंखा कायनै हाते लेखा आबरक अंखा हिंदी एंड इंग्लिश चीनी अ भारतवर्ष बेलायखेन हाकतर अंगमानि बांगै संविधान न कार्यकर खलायगानि स्वाधीनता अंगमानि परे 3 बछर समय नांगै थांखा अ संविधाननि मते जाति धर्म वर्ण लिंग तै गोबांमा जागागनो जत नागरिकनिनो समान अधिकार अंगनाय हनै उल्लेख खलायजाखा स्वाधीनता दिवस ग खे प्रधानमंत्री जातीय
पताका तिसागो ठीक बहायनो प्रजातंत्र दिवस गो के राष्ट्रपति जातीय पताका तिसागै रगो प्रजातंत्र दिवस गो बिसिब्रुंग न राष्ट्रपति सामंग काहाम तै समाजनि बांगै सामंग खायनै रगनो पुरस्कार रगै फायगो एबा पुरस्कार याफागो प्रजातंत्र दिवस नि अनुष्ठान 3 दिन रगै चलेगो अंखा भारतीय संविधान प्रजातंत्र दिवस नि नांगकक मानि कक जदि जों संविधान नि कक न मुइत खायगै जाति धर्म वर्ण लिंग हि खाख्लायागै जत्तो कथालागै तंगमा खेसि 26 जानुवारि पालायलाय मानि सफल अंगनाय भिडियो न नायदों माने बांगै जत्तो लोकरक न बेलाय बेलाय खेना हामबाय तै खुलुमंग याफारगो आं खाख्लायगो निरक जत्तो भिडियो नाय माने बिसिंतै रिपाब्लिक डे एबा 26 जानुवारि ता माने बांगै तै बफ्रनि सिमिं पालायजाक साइमान खना हनै आं आसो जरा सागैना नि तिनिनि कगना रग्रासना जय हिंद जय भारत।